Ngebiar seni budaya tradisional. Reok Gembong Bawono tetap berkibar. Tetap berkibar dan berkibar. Gembong Bawono dilaksanakan Pak Johan pribadi. Sanjata kolor sakti Warok Ponorogo Amayungi Jiwaraka Yirnake musuh bentengi praja. Masih bersama Gembong Bawono. Gembong Bawono berkibar salamio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan selamat siang yang terhormat ingkang hamangkuk hati Sohibul Hajah Wayanto Nugroho Sarimbit, Ibu Titis Nugroho Sekeluarga, dan segenap para penonton masyarakat Desa Kabuaran yang kami hormati, serta para penonton dari manapun Anda berada dan tamu undangan yang kami hormati. Kami aturkan sugeng pepanggih malih selamat berjumpa kembali bersama keluarga besar Pagelaran Seni Rep Campur Sari Gembong Bawono di
bawah pimpinan langsung atau dipun sesepuhi Bapak Johan pribadi sekaligus sang legendaris reok Kabupaten Lumajang yang mana Gembong Bawono berdomisili Desa Mundur Barat, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Satu kehormatan di siang hari ini dipun udah langsung oleh Bapak Yanto sekeluarga dalam rangka Walimatul Khitan sang putra tercinta Gembong Kamu Kusumani Bagus Muhammad Nugroho Arianto Mugio mendoakan Ananda Nugroho bisa menjadi anak yang berbakti, jadi anak yang soleh kepada kedua orang tua agama Nusa Bangsa, amin ya robbal alamin. Dan pada siang hari ini Gembong Bawono disupport langsung bersama rekan-rekan dari BMA Audio by Sound System dari kawasan Desa Wonosari, Kecamatan Tikung, Lumajang. Ada Dinda Video Shooting dengan markas besar Desa Pandanwangi TP. Juga ada Budaya Lumajang dan LAB Channel, rekan-rekan YouTuber yang hadir di siang hari ini. Seperti biasa, pada siang hari ini awal jumpa kita ada keberimun tari dada merak Gembong Bawono. Dilanjut tari Sekar Dadilan. Selamat menonton. Sugeng Amirsani, semoga Anda terhibur. Ayo kemantannya ditumpaknya geleng kumantos. Ada Nugroho, ada saya mudun ditumpaknya situ. Ya, hoi, hoa, ya. Masih bersama Gembong Bawono. Macane mulu macam. Hei, hei, oh ya, hei, ya. Ayo, adik-adik pinanganten itu malas itu ojo sampai ketinggalan. Ya, terutama adik Nugroho, putrane Pak Yanto tuh malas itu mas. Oh, iya. Saged dipun amiwiti. Nggih, alhamdulillah. Kayak mau adik-adik kemantene wis padha kerasan numpak reog. Terus saniki kebiaripun dada merak saged dipun amiwiti. Hei, out. Jagat Dewa Batara, kula nyuwun gumeng pangaksama, kara-kara kiri-kiri, lindu sekara mrembawaku, kilat ati cahyaku, lindu sejati tan rupaku. Nggih. Jaya jaya kawijayan, jaya jaya kawijayan, jaya jaya dinantara tetep jaya mring ngadeping bebaya. Gembong Bawono tetap berkibar. Iya. Gembong Bawono tetap berkibar. Gembong Bawono. Yes. Masih bersama Gembong Bawono. Hei, hei, Gembong
Bawono. As. Masih bersama Gembong Bawono. As. Masih bersama pembarongan Gembong Bawono, Ger. Siapa dia? Bojone DR. Ya. Ada Bung Joni Pranata. Bojone DR, Ger. Ayo le. Masih belum tua si Ruso iki le. Kang Joni Pranata le. Ya. Hei. Ho. Si adik ramban rambung rambut panjang rambutnya gondrong. Bojone DR, Ger. Lah yang ngono to le. Nggih. Lah yang ngono. Nggih. Heeh, iya. Ayo le. Ada tole kentung. Aki double. Hei. Sebagai pawang Gembong Bawono iki, Ger. Ya. Bopone le. Bopo kentung. Sindu sapi. Nggih. Masih bersama Gembong Bawono. Di tahun 2025 Gembong Bawono tetap berkibar dan terus berkibar. Lah yang ngono di. Sesi Wangi ya, Ger. Sesi Gondok Arum, Ger. Ayo. Masih bersama Gembong Bawono. Ayo le, lagi kembarane iki le. Kalunge lho. Si anyar masalahnya. Kembali ke siang ada Cak Sopian pribadi. Salah satu vokal legendaris Lumajang Jawa Timur. Berdomisili kali Wungu Tempel wajah. Ayo Cak Sopian. Tetap berkibar dan terus berkibar. Cacal gulune, Ger. Sayuk hang motor putih Madione Pagelaran. As jajal gulune, Ger. Telondongmu golek ana le. Jajal pendataran kawiwitan. Lah yo ngono di. Hei, hei,
Ger. Iki sing jenenge balung Sapa ki? balung besi ger. Iya. Joget ger. Joget endi? Yene iki le. Hah. Lodonge le otot kawat balung tok. Iya. Mane. Iya. Ayo Pade. Ayo, sarapan sih age. Sarapan sih. Ayo gak mati rusore Ger. Ayo mangsane sing liyane golek ono Ger. Yeay. Ayo le. Ada Tole Fadil. Salah satu rekan-rekan tim 2 Gembong Bawono bagian pergunungan. Iya. Sing duwe Perci balap sak Bayur. Ayo. sing duwe kawasan iki ger. Oke. Rekan-rekan Yogo yang di luar Monggo. bisa merapat. Ayo kanca-kanca Yogo. Siki Jobo. 1 2 Ayo Dil. Ojo kalah be Perci ne. Gendong, Ger. Hoi. Terus. Aduh. Pendataran kawiwitan ing dina iki le kowe diteter supaya dadi pembarong kang sejati, pembarong sing sekti Wadraguna. Loro. Halo. Waduh. Jalur Ayo. digoreng bulan suro iki, Kang. Iya. Layo ngono to le. Lah. Ayo. Oh, Meksa ger. sing manut karo dantone le. Meksa. Krasan arek Ger. Iya. Terus. Aduh. Beti Halo delok kembali. Minta tolong kanca-kanca Yogo. Rekan-rekan Pak yang di luar bisa merapat. Wiyogo Gembong Bawono. Betul. Hei. Gembong Bawono. Ayo le. Modele seberangan tahun 98 le. Didelok gulune, Kang. Ayo, digoleki glondongmu maneh, Kang. Dijajal gulune Ger. Iya. Masih bersama Gembong Bawono. Ayo sing manut nih bae le. Jas. Awas Ger. Ojo lali kondo arume, Ger. Ayo le, opo jare papai Elpan iki le. Bojone DR. Kae lor kono kae. Lah duduk manis. Gembong Bawono. Ayo di isiakane di. Ayo ngono to lur.
Ayo. Wayahe Kang. Iya, ayo. Wis titiwan jine. Siap no. Pecut sak carane. Banyu sak kembange. Menyan. Sak prabene. Yo oh. Tanyang podo moroker. Yo oh la. Masih bersama Gembong Bawono. Bawono. Di tahun 2025 tetap berkibar dan terus berkibar. Yang dipimpin langsung oleh Bapak Johan pribadi. Salah satu maestro reok se-Kabupaten Lumajang. Yang domisili Under Barat. Yoso Wilangun original. Kabupaten Tingkat 2 Lumajang. Indonesia. Yeay. Layong ngono toki. Iyo Pakde. Bocah foto pinggir ya. Mereka pinggir. Ya. Awas. Silau ger. Ayo, ditatak noleh. Ono pecut yer. Dan didukung oleh BMA Audio. Ada Dinda Video Shooting. Dan bersama YouTuber Lumajang. Budayawan Lumajang. Dan LAB Channel. Ada Cak Sopian bolong. Awas. Iya. Cak Sopian Channel. Kali Bungu Lumajang. Hei, ayo. ya, ye, ya, ayo, Ayo Ger. ayo Delpan. Ayo le. Ajaran papamu le. Dudu bapake Mas, adike iki. Oh kakange. Iya. Ya, aduh awet pedot. nom garai. Iya. Adike kon mecut. Iya. Anu sewu untuk para sinoman. Setelah ini mohon dikirim satu ceret kopi hitam ke atas panggung. Terima kasih. Bio. Oca ora delomo ande. Bio. Iya, kopi ini sih rada pahit sih, Dik. Setengah nop bisa ya. Lek kurang manis le. Tambah iku no. Ayo le, tanda ngono kakangmu dhewe le. Os, Ayo. Ger. Sepet no ger. Iki sak paket ki. Iya. Get le. Yo ora apa-apa balane dhewe. Pio. Buta ijo kan.
cepat. Siagane bolo. Ana kidung rumaksa ing wengi. Teguh ayu luputa mring lara. Luputa bilai kabeh. Jin setan datan purun panluhan tan ana wani. Miwah panggawe ala gonane wong aluput geni katemahan tirta. Paling ado kang wani parah arah mring mawi. Ojo kono pansirna. Kembong bawana. Kembong bawana. Kembong bawana. Dijogo ger. Ayo, kopi ini teko ger. Ditoponi. Hei. Awas. Oh ya. Ice tea. Iya. Di rumah si becik ger. Out. Ya Ice tea. Out. Lah ngono. Oh,
oh, oh, oh, oh, oh, as. Ayo. Ya. Ayo. Dikolenger. Hus. Apa sing dadi penjaluk? Cik. Sing dijaluke apa? Kek ndang disiagakno. Apa Pakde? Apa Pakde? Ha to. Yo ditakoni dhisik. Lihat ora. Ngene-ngene to. Kode apa anggere le? Apa? Ci. Oh anu. Basa wata. Oke. Saya kenal lek nakoni tongger. Ci ditanjake Ci. Oh, hei, hei. Oh. Oh. Lo. Oh, hei, hei, as. Ditanjake malih. Gembong Bawono. Oh, hei. Oh. Jure. Ayo ger. Panuto mring titahe sang bapa jurit. Ya la 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 la.
Apa sing tadi jalukane le? Lagune Brebes Mili. Sik to Di. Lagune Gembres. Lah. Ditembange. Sayo motor popo mami arsa. Hey! Masih bersama. Awas. Awas hati-hati le. Awas. Awas. Ayo jaluk ada boleh. Yuk, para prajurit angget teh tronggo ing sasana pagelaran menika Raka Samya Gumya Bengreka para sikrak katon rancak endah gawe kumerlap hei tutono kacing kaya wong bagus ais cie la hey nyambut gawe alon-alon ais kabuaran tepuk tangannya mana hei as berarti tai sang Bobo manuto paratai sang bobo yai. Ya, oke. Ya. Ya. Gasro.
Dikasih tepuk tangannya meriah. Kebong Bawono. Kembali tepuk tangannya mana? Ayo ger, abot gawe sing becik ger. Dirumati sing becik sing tenanan. Ayo, dirumati sing tenanan. Untuk para penonton yang kemana-mana, karena setelah ini masih ada bandengan perut dari Kebong Bawono. Ayo le, dirumati sing tenanan. Cuk, iya. Ya la. Ya. Cos. Ayo bandengan berarti persiapan le. Ya. Oke, terima kasih untuk Eka Hamugati yang punya KW. Kasabun nyawer taris karena hadilan. Matur semadun. Oh iya, Castro. Iya. Iya lolo. Ya. Kolane Oke, terima kasih. Sedaya dere saking Bapak Yanto sampun nyawer tadi sekarang jadilan. La.
Cuy. Ah. Os. Sos. Ya ah. Ah. Hey. Ah. Ah. Ya ya ah. Ya ah. Ya ah. Hey. Ah. 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 Hey. Ah. Oh yo Jos la 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 ya la 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 hey ya ya oh jos kolane oh ya au ji ibarat peda melaku kena setopan le. Ya hey kolane goyang mane hu hu jos kasro ya oh jos Kita tinggalkan satu perform tari goyang bergoyang ataupun tari sekar jadilan kasampun paripurna menghibur panjenengan.